i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovom prilikom želim da se zahvalim na 100.000 pretplatnika, subscribera, kako god želite. Baš sam jutros dobila poruku jedna djevojke koja me pita kako imaš tako malo pretplatnika, a snimaš već dugo. Nešto što sam 100.000 milijuna puta ponovila, ko me prati od prije i znao o čemu pričam, u stvari to je da YouTube radim jednostavno u slobodno vrijeme kada ja imam vremena. Vas je video jednostavno kad ja imam vremena i da ih editujem i da ih snimim i sl. Tako da s ovom prilikom puno zahvaljujem na 100.000 subscribera. Ovom prilikom sam htjela da vas pitam šta vi želite da ja uradim kao znak zahvalnosti, pošto mi tapovi i tako te neke stvari ja stvarno ne mogu, pošto znate da živim u Švedskoj i jednostavno nije meni lako da dođem u gradove dole i da pravim, imam majicu ako mislim, meetupove, te videa i koliko puta sedmično ili nešto, neki jedan mjesec, svaki dan videa ili nešto slično. Obavezno mi pišite vaše prijedloge i ako vidite neko drugi napisao nešto što se vama dopada, lajkajte njegov komentar umjesto da pišete ekstra komentar, jer onaj komentar koji budimo najviše lajkova, tako ćemo i da uradimo. Danas vam je 13. Ja sam školu završila prošlog četvrtka, danas je srijeda. Dino još uvijek nije, Dino završava 9. razred i večeras imaju tu neku svečanu večeru i u petak imaju kao matura, ali ovdje nije baš matura kao kod nas što imaju te mature već na nešto drugi fazon. Možda ću snimati vlog pa ćete da vidite. Tako da ako čujete nešto upoznat, tu su oni njegov drug koji se spremaju da idu. Ja ću sada vama da pokažem njegov drug. I look cute. Samo da vam pokažem, možda malo čudno, ali htjela sam samo ovo da podijelim i da budemo zajedno, da budete sa mnom zajedno kroz taj čitav proces. Ja sam uglavnom gledala kod drugih youtubera kako naručuju za DNA i, ja se tako kaže na našem DNA? DNA. Poslije vide da li su, odakle se potiču, da ja primjer, ja znam da sam iz Bosne, pošto znam da su oba moja roditelja iz Bosne i onda ja mislim da sam ja iz Bosne 100%. Ali ovaj DNA pokazuje i znači starije korijene koje vi zapravo imate. Dobila nekoliko komentara, ne samo od vas, već i od ljudi uživo. Da mi oči bez šminke izgledaju ko kineske, da su ovako duge, tako da sam možda kinez isto kosna. Tako da sam se ja jako dugo vremena predomišljala da li da naručim ovu stvar ili ne i naručila sam je. U pitanju je MyHeritage DNA i ona dođe ovako baš cool pakovanju. Ja nisam ovo ni otvorila, ni ništa slično, tako da ćemo to da uradimo sad zajedno. Mislim, samo sam sklonila onaj najlon što je bio preko. Uglavnom, evo ga. Wow, možda su ovo skint, ne? Aha, ovako se znači otvara, kako je cool pakovanje. I moj kod, i moj kod za aktiviranje. Ja imam ovdje telefon pa ću telefonom da ne idem sada po kompjuter. Znači www.myheritage.com setup. Ja sam sada unutra na aplikaciji kao što vidite. Da vidimo. Sad trebam se registrujem da napravim konto kod njih, pošto ja nemam od prije konto. Mama me zove. Halo? Halo? Evo me snimam video. Ovdje pokazuje da na zadnjoj strani mog paketa imam neku šifru. Aha, to je šta. Samo ću sad ovaj kod koji vam dođe na ovoj kartici ili kod koji se dobili ovdje pozadi. Dobro, idemo. 3... Ok, evo sad sam prebacila jezik na hrvatski, da razumijete i vi. Znači DNK će ovaj komplet testirati se, moje ili od nekoga drugoga, pa onda moje. Prikažem moje pravo ime, pročitala sam, aktiviraj. Napominjemo da su ovo iste instrukcije poput onih uključenih u DNK kompletu. Znači kad otvorimo ovo, ovdje imamo MyHeritage DNA. Aha, pa ovo ja mislim... Imate ovdje sve instrukcije, a imate instrukcije i ovdje pa možda izaberete koje instrukcije vam je lakše da čitate. Onda sam dobila ovu jednu malu kovertu, valjda ću to mi da im pošaljem. Sad ćemo da vidimo. Otvorite komplet za testiranje i položite neotvorene štapiće za bris i bočice na čistu površinu. Ovako izgleda. Ovdje. I štapiće. 2 štapića.
Skinite obrisak sa jednog obraza iz omota i upotrijebite glavu obrisak sa struganje i unutrašnjeg dijela onih obraza dok okrećete obrisak 30-60 sekundi. What? Dajte mi instrukcije na engleskom da počitam. Znači uzmem ovaj jedan i otvorim. I onda sad ćemo da stavimo timer na mom telefonu. Start. Mislim da sam trebala ovako sada da radim 1 minutu dok... Jo. Znači 30 sekundi. Znači 40 nam bijem. 30, 90. Ako 10 sekundi. Stop. Šta sad trebam? Trebam da otvorim ovu jednu. Tu unutra ima neka voda ova. Trebam pa lako da otvorim. I da ovaj, vidite ovo ovdje crno, da ubacim unutra. Kako ću tu? Okay. I da zatvorim. I znači istu stvar trebam da ponovim 1, 2, 3 sata. Reto sekundi. Shit, kako ćemo se poći? Evo ga, bravo. I zatvorite bočicu. Ja sad imam 2 ove bočice ovdje. Ne znam šta je sljedeće što trebam da uradim. DNK laboratorij, vaš rezultat će biti gotovi 4 tjedna nakon primatka DNK uzorka. Tada ćemo vam poslati e-mail da pogledate rezultate online. Očekujte rezultate na vašem MyHeritage profilu za 4 do 6 tjedana. Znači od 4 do 6 sedmica će biti moj rezultat gotov, znači otprilike za mjesec dana. Nastavi. Ovdje se vidite da sam poslali cover ovdje. I da stavim ovaj mali thing unutra. Tako. Eto ga! Woohoo! Ja sad samo da napišem svoj ime i prezime ovdje i poslije idemo zajedno da ovo pošaljemo. Ali kao što svi znamo, vrijeme brzo prolazi, tako da mjesec dana će brzo proći. Pogotovo sad kad je rastu sva što se dešava, tako da vrijeme brzo ide. Ja ću vam ostaviti dole link njihovog sajta da pogledate, pa možda vi poručite da vidite i vi šta ste ako ste nesigurni i slično. Ja jedva čekam da vidim šta sam i da baš to sa vama podijelim, jer danas sam dobila paket i jedno sam sjetla, a mogla bi odmah da vam to snimim. Tako da jedva čekam da vidim kako će ispadne. Možda izgleda crazy, ali ja sam baš uzbuđena. To je to što se tiče ovog jednog brzog videa. Među vremenu ću vam objaviti isto tako jedan vlog koji je sniman prije mjesec dana iz Göteborga, ali nisam nikad stigla da ga editujem, tako da će i on među vremenu da izaći vam vlog od petka i još možda neki video, ali obavezno vi meni dole napišite u komentarima kako želite da proslavimo 100.000 pretplatnika. To je to, ja vas sve puno volim i mislim u sljedeći video. Ćao!